Nako ke a bosupa dikgang ke tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya Sabata di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Tautona Advocate Dimaboka o supile matshwenyego ka ga tiriso e kwa godimo ya nnotagi. Matlhophelo a tswalwa ka kgaolong ya Kgalagadi South. Ntebogang Sebetlela o tla re nela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse Patricia Shumanyane o ranola ka puo ya diatla o tshong ka mogela a bodi amogele pegwa ntlha re mothusa tautona wa lefatshe la Zimbabwe Constantino Chiwenga o tlhotsa etetse tautona Dumaboko mono ga borone baeteledipele ba babedi ba bane ba nnela dipuisanyo kwa bothukong tse di ka yang botsalano le ditirisano tsa motia tsa mafatshe a Zimbabwe le Botswana e na re morago ga go mothusa tautona wa lefatshe la Namibia Lucia Fitboy le ene a nnela dipuisano kwa bothukong le tautona Dumaboko mafatshe a Namibia le Botswana le one a na le botsalano le ditirisano tse di tiileng kwa bofelo mothusa tona kgolo wa lefatshe la Eswatini Thulisile Tlatla le ene o na etela tautona Boko kwa bokhutshwane mafatshe a Botswana le Eswatini a tshwaragane thata mo ditirisanong tsa ngwao le tsa kgwebo maeto a mafatshe a mararo a tla jaana baeteledipele ba tsena go tsena moletlo wa segopotso sa letsatsi la bana wa ngwaga le ngwaga o tshegeditsweng ke Botswana monongwaga molotlo ono o phuthile bana ba itseanape le ba diramelao go tsweng ka mafatsheng a farologaneng a borwa jwa Afrika. A re tswelela bana ba kopile baeteledipele ba mebuso ya borwa jwa Afrika go diragatsa ditsholofetso tsa bone le go tlhomamisa gore ba tsenya melawana e e sireletsang bana mo tirisong ga ba bua mosong ono mono ga borone kwa letsatsing la mafatshe la go ipelela letsatsi la bana ba re ba eletsa gore seabe sa mebuso mo ditshwanelong tsa bone e nne se se bonalang tautona Advocate Maboko le baeteledipele ba bangwe go tsweng ka mafatsheng a mabapi ba ne ba tsene molotlo wa letsatsi la bana Mojedi Mokibelo o a bega. Moleto wa monongwaga go ipelela letsatsi la bana o tsenwe ke bana go tswa mo mahatsheng a akaretsa a Botswana, Namibia, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Eswatini, Lesotho le la South Africa. Jaaka ba ne ba le mo sereleng ko parlamenteng bana ba kgwethile baeteledipele ba bone go tswa mo kgaolong ya borwa jwa Afrika go ba emanokeng le go netefatsa ga ditshwanelo tsa bone di totwa go tlhomisa gore ba sireletsegile ebile thuto le botsogo jwa bone di nonofile. We request our leaders to keep their promises and translate policies into tangible actions. For it is not enough to make promises to young people and children of the Southern African region. As children, we would like policies to be created and also actions to help protect us as the children from these problems. I acknowledge the policies and guidelines and legislative measures set up by our governments to take care of the children, but now we want those promises to be actioned. Children living with disabilities matter, and we should also include them in every single thing that we do. We should be not ostracizing them, and we should be including. We should not have to separate them into different schools and different areas. Let's all come together and be one. Baeteledipele ba mahatsa Afrika ba itemile go dira ka bojotlhe go bua ka lentswe le lengwe le go netefatsa ga ba ema bana ba nokeng mo go tsotlhe tse ba di eletsang. In Botswana, children's needs and aspirations are integral to the country's development priorities. Their voices are central to policy making and national development. Hence, Botswana has taken significant steps towards prioritizing the needs of our children through the establishment of the Ministry of Child Welfare and Basic Education. Every child, regardless of ability, circumstances, or location, is empowered to thrive and reach their full potential. It is comforting also that the international community has taken some steps in the right direction to protect and promote all the children-oriented initiatives, international, regional, and domestic legal instruments. In Eswatini, for instance, we have an act that was enacted in 2012 known as Children's Protection and Welfare Act.
we have tried to implement a number of issues that are captured in this piece of legislation. Bana ba gape ba kopile gore go nne le mananeo a tsepameng go araba dikgwetho di tshwana le lehuma, thuto e e kgoreletsegang, botsogo le itshireletso. Ba gateletse gore ba tamelwe ka thuto e tsamaisanang le dinako tsa segompieno. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Go etsa go ipelelwa ga letsatsi la bana, Tautona Advocate Maboko o na le letsa baemedi ba bana ga mmogo le baemedi ba mafatshe ba ba neng ba le mono mo dijong tsa motshegare kwa baemedi bao ba gakolotsweng fa go ipobola ga bana bao mosong ono kwa parlamenteng go supile gore bana ba tshwanelwa ke go etelediwa pele fa go tsewa ditshwetso. Ha bua kwa modirong o mme Tebatso ba leseng go tsweng kwa lephateng la tsa mafatshe a sele o gwetlhile baeteledipele ba mafatshe gore ba seka ba lebala ga ditshwanelo tsa bana e le konokolo ebile go le botlhokwa go ba akaretsa go a pele. Bana go tsweng ka mafatsheng a Botswana, Namibia, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Eswatini le Lesotho la Afrika Borwa ba phaketse ba le kwa parlamenteng go ba gwetlhileng gore ditshwanelo tsa bone di seka tsa kgapelwa ntle. This morning, the children of our region spoke with conviction, reminding us that their rights, enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child, must be promoted, protected, and respected within each of our Southern African countries and collectively across the region. Building on this morning's activities, we gather at this luncheon to affirm that children are not just beneficiaries of protection, but also right holders whose voices must shape the future we want to create. Your presence here this afternoon reinforces the commitment to empowering our children and youth and young people to share their vision, reminding us that their ideas are central to progress and decision making. As leaders and as citizens, we are called to engage in genuine dialogue with children, ensuring our commitment place them at the center of change. Wetso matlhophele kwa kgalong ya Kgalekgadi South a sa tswa go tswalwa banni ba ne ba itlhophela moemedi yo batla mo robang kwa parlamenteng. Ditlhopho di tshwara jaana morago ga go tlhokafala ga moparlamente wa ko Dr. Micas Chimbombi. Mme manakong eno re ikgolaganya le Megadikgang wa BTV Emmanuel Rapoa gore re utlwe ka gore ditlhopho di tsamaile jang mo nakong ya gompieno. Re simolola jalo re buisanya le ene Emmanuel. Go ntse hela jalo re mo go yone kgaolo eno ya Kgalekgadi South re le mo motseng o motona wa Tsabong o ileng gore thulaganyo e tlhotse diragala mo go yone motseo le metse the catchment areas ya akaretsa diplasi meraka le metsana e mengwe gape e leng gore e thusana le one Tsabong. Mme so far go tsamaya sentle go tsamaile sentle se ke ka se go tlhalosetsang ke gore re ha Tsabong Primary School sekolo se se botlana sa Tsabong se leng gore go na le matshwititshwiti a batho a leng gore ha go sena go tswalwa ka nako ya bosupa mo bosigong jwa gompieno kana botshokolo mo bosigong jwa gompieno ba tswaletse gone mo teng gore ba tle ba bone ditlamelo ba tle ba thusege sentle ba tle ba tlhophe ba dire tlhopho ya bone. Mme se nka se go rurigaletsang ke gore the returning officer responsible for this particular area re levy Thupa o le gore o tlhokometse tsamaiso e yotlhe o re rurigaleditse ha tsotlhe di tsamaya sentle ko ntleng hela ga gore pula halelehale e ne e kgoreletsa metsamao. Mme seo ga sa itse go tlhelele gore thulaganyo ene ya matsetseleko e dirwe ka botlalo se leng gore se tlabe se diragala matlhophelo a tswetswe all formalities will be done se leng gore se tlabe se ka diragala jaanong go atolosa kana go konetella tiro e ya gompieno ke gore jaanong ba ileng gore ba santse ba tla tlhopha ba thusege ha go sena gore ba thusege kana go epehela a ke 12 midnight kana nako e be jaanong go nna le central place which has already been established ke Tsabong Unified School. It's a senior school gone mo Tsabong
ko e leng gore ditlhopho tse kana go tlabe go diriwa the counting gone ko mme jaanong mahelo a harologaneng a itshunuka ba dira tse e leng gore di maleba gore ha ba heditse gore ba thuse ba ba thusang ope mongwe le mongwe a setsa tlhophile jalo di ballot boxes di be di ka isiwa gone ko e leng gore go tlabe go balwa terra pula ka kwano e ntse e tsweletse hela e santse go gorega yane tsa break bo a tsora e jela jalo ke pula ya medupi rra ke pula e ketlileng e seng ya matlaka dibe e leng gore e ka kgoreletsa movement ka bokete kana ya dira merwalela mo mahelong a mangwe mme hela se ke ka se go tlhalosetsang ke gore ba iketleditse bone ba tlhophi ba kgaolo ya Tsabong South gore ba dire tshwanelo ya bone go tlhopha yo maleba o leng gore ba bona gore ke ena a nonohileng gore na kemedi ya popota ko ntlong ya parlamentarra ele re Emmanuel Rapoa jalo a re ba mo dinakong ka tsa borai se tla ke go leboge re buisana gape le Gilbert Mogorosi leng gore ke mmega dikgang le na re ba tsa motlhala ka gore tsamao ya tsatsi la gompieno e tsamele ka tsela ntseng jang jaaka go itlhophelwa moemedi wa parlamente kwa kgaolong ya Kgalagadi South Emmanuel Gilbert tota tla ke rialo mora re tla ke go amogele ka ba mare ke gone ka kwano ga botsheka jo bongwe jwa kgaolo ene ya Kgalagadi borwa Kgalagadi South mo go yone kgaolo e me matlhophelo a ke tsamaile mo gone ke kgaolo ye ya Hereford Bray e re itseng thata ka Bray me ele kgaolo e la le matlhophelo a bidwang Bray Primary School Polling Station e le gore yone na re ha re goroga teng mo motshegareng ba ne ba supa gone gore go tloga mo mosong ba simolotse sentle hela le go hitla ka sone sebaka seo mme bile le rona le ha re le ba re goroga mo ka tebo a matlho ra kgona go lemoga gore nya mme ba tlhophi ba yone kgaolo ya Bray ba kitleditse bile ka bile le mola e le ba setse ba le mo meleng le ntswane pulaneng tse na yalo o bona gore tota batho ba nyoretse go tla go diragatsa tshwanelo ya bone le go diragatsa tshwetso e leng gore e maleba mo motshelong jwa bone mme ya re ha re tswa Bray ra gologela ka kgaolo ye ka motse wa Kokotsa mo Kokotsa le gone ra gorogela ha matlhophelong a Kokotsa UCCSA a leng gore le one gone go re ne ra tlhalosediwa ga le one a butse ka nako mme mo bogompieno bile jaaka ntse re sa tswa go heta teng jaana mo motshegareng kana pele ga metsotso pele ga go tswalwa matlhophelo jaana le gone ne ntse le gore batlhophi ba ne ba ntse ba tla ka go rothegela go na le jaaka ne go ntse mo mosong mme le maitseboanyana ne ka nna o ka re dipalo tsa bone go a oketseganyana jalo mme re lebile gone gore ne a re mo nakong ya motshegare dipalo ne di supa gore e setse palo e hetang le 60 e setse e tlhophile jaaka le bonne ba tlhalositse mo mosong gone gore tsholohelo ne le gore mo ba ba ikwadisitseng ke yone palo ene ya 413 ba e leng gore ne ba soletse gore ke bone gore ba tle go tlhopha mo one matlhophelo a Kokotsa re tshwere ke nako tla ke go leboge ke dimela gore e tla re mo tsamong ya nako re tla ntse re ikgolaganya go bona gore go direga jang gone ka ko kgaolong eo ya Kgalagadi South ke ya go leboga go tsosantso le bile dikgang tsa Botswana Television a re gatele pele mothusa tautona Renda Bagaola Theo gape le ntona wa madi o kaile ha lemoga sabe sa dikoporasi tsa monogae tsa peo le kadimiso madi mo go thuseng setšhaba ya lefatshe leno go tlhabolola matshelo a bone le gone gore lefatshe leno la atlege mo maitlamong a lona go tlhabolola itsholelo re gaola tona bua se kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya koporasi ya matlotlo SACCOS mosong ono monoga borone jaaka na kgolela koporasi eo go bo e kgonne go kgobokanya dithoto tsa madi a fetang 70 million pula Monica Setshwaela wa bega Dikoporasi tsa peo le kadimo ya madi kgotsa SACCOS di tsweletse ka go nna le seabe se se tona mo go rotloetseng mokgwa wa go boloka madi le gone go fa maloko dithuso tsa madi ka merokotso e kwa tlase.
ka ngwaga wa 2005 bodiredi jwa lephata la madi bo ne ba simolodisa koporasi e bidiwang Matlotlo SACCOS mme mo nakong eno e godile ebile e itshetetse lentswa e kile ya itemogela dikgwetho. Matlotlo SACCOS is aligned with national purpose. You are doing your part in localizing the national agenda. Matlotlo SACCOS, with assets exceeding 70 million, demonstrates remarkable stability and growth. I encourage you to open your doors wider, inviting more Botswana to participate in this shared prosperity. Mo kgaolong ya Afrika, go tlhalosa dikoporasi tsa kwa Kenya di dira sente mo ebileng di nang le seabe sa 6% mo metsweding ya madi ya lefatshe leo kgotsa GDP. Time has come that we have a more SACCOS-specific act, a Financial Cooperative Societies Act. The Banking Act will help us to become more safer. But when we have an act that recognizes our uniqueness, it helps us become even more stable. Our economy, but let me tell you one thing. In Uganda, I was there last year, they were indicating that the government actually had to borrow money from the SACCOS. The SACCOS had to fund the government. So, Botswana, your dedication, hard work, and adherence to the cooperative principles have been essential in upholding the integrity and values of our SACCO. Go nna le katego ya senala ruri, koporasi ya Matlotlo e go ithilwe go rutontsha maloko ka dikitso tsa go nna le metswedi e farologaneng ya go itirela madi. Monica Setshwaela, BTV News, Gaborone. Tona Netsela Magapi o ne a tshwere bokopano le makhanselara a kgaolo a Mahalape go barolela babeeletsi ba ba tsileng go bereka mo kgaolong eo go aga matlo a lenaneo la National Housing. Mo mafokong a gagwe o gateletse gore puso e gwetlha babeeletsi bao go dirisa didirisiwa tse di hitlhelwang mo kgaolong eo go tlhabolola itsholelo le matshelo a batho mo kgaolong. Gabriel Mmereki o a bega. Jaaka e le tona wa metsi le bonno, re o Netsela Magapi o leka ka gote gore dikgaolo tsotlhe di simolise lenaneo la bonno. O na etetse khansele ya Mahalape go ala moalo wa lenaneo a ba gwetha babeeletsi go thabola morafe wa tabong ba berekela mo gone ka go reka ditirisiwa mo go bone gore itshololo ya mahelo ao e te ithabologe. O ka reka ka go mo go teng ke purchase scheme, tenant purchase scheme, TPS. O nna le mogwaibi ha ba tshebe le dumelana gore nya nna ke tana ke duela bokana ka kgwedi. Number 2, o ka tsaya loan mo go government ene e bitswa go twe ke 10 key ile ya sha. Yona loan ya ile o bo e tsa gore nna ka gore ga kena setsa ke reka setsa se se na le ntwa. Makhanselara a ile a na le monyetlo wa garogana dikakanyo tsa bone ka lenaneo la bonno ba supa fa bao ba ba nang le lehatshe mme ba sa kgone go aga le bone e nne karolo ya lenaneo le gore ba fitele ditiro tsa bone tsa go ikagela mato le go bona di-investora ka matho go botlhokwa re sa ba utlwalle re ba bona ka matho ba e leng gore ba tabo ba simolola go ta go tsweledisa tiro e tona mme gone mo hela re tshwanetse re itumele ka gore bana ba rona ba district ba go tsenya mabogo ha ba tsenya mabogo go tabo go sa tshwane ka se o tlhalose gore ha ke se ke le benefit ko matlong a 1000 ke tswa mo listing ya land board a ho ka ke ga kgonega gore ba ba se bana di plot already di investors tse di ba thuse go di plot tse di exista ba fall under the same scheme. Re ska ra bona hela mantu a setse a hedile re na le bana mo Mahalape batho ba teng re na le go bona hela re ta go begela hela gore nya mme tiro ke se re bona hela setse go heditswe hela go phatalwa mo go sena le ngwana a Mahalape o ka mmona nga tiro overall tsa ditiro tsa lona. Lenaneo le ke lenaneo le ntle le botlhokwa ke re mo go lone tona go na le batho ba e leng gore ga bana income go thilele mme ba le mo
mo pipeline ga teng ba setse ba applyile bone ke ra ba sena income go thelele bone tona ra go ba thusa jang gore ba bone boroko ba bone lenaneo jaaka babeeletsi ba rolotse mafelo a ba agang teng lenaneo la bonno jaanong le ka simolodisiwa mo kgaolong ya Mahalape. Gabriel Mereki, PTV News, Mahalape. Ntebogang Sebetlela wa mesentle ka tsa metshameko. tla ke go leboga wena o lebile Samoka mo tsone song ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela. Motshameki wa monogae wa tennis Ntungamili Rakwena ke ene mampudi wa kgaisano ya ITF World Tennis Junior Tour J100 morago go fenya match ya Baron wa Italy mosong ono ka disete tse pedi go elengwe mo makgaola kgang a kgaisano eo e ne tshegeditswe ke lefatshe la Kenya. Rakwena o fentse ka disete tsa 3-6, 7-5 le 6-3 go gapa sejana seo. Penyo eo ya Rakwena e ne ile ya gagwe ya borataro mo kgaisanong eo mme o solofetse go boela monogae go tla go gaisana mo kgaisanong e latelang ya J60 le J100 e tla tshamekelang kwa National Tennis Center mo Gaborone mo bikeng tse pedi tse di latelang ka go tlhomagana. Moeteledipele wa nakwana wa Lekgotla la Botswana Athletics Association wa bona theetso o itetse le gofi maloko a lekgotla leo go bo ba dumalana ka bongwe fela ba pelo go amogela le go tsenya mo tirisong molao motheo mošwa wa lekgotla leo. Theetso o buile se kwa phuthegong e fapegileng ya lekgotla leo e neng e tshwerwe ka Matlhatso mo Gaborone. A re utlwe Kagiso Molelekwa. E re lentswa ba fentse buang ba fetsa paka eno ba le mo maemong a borataro ka dintlha di le 14 ba kgaogangwa ke ntlha fela le sa thebephatswa se se le mo maemong a botlhano. Mo motshamekong wa ntlha buang ba ne ba supa maikaelelo mme ba o fenya ka 28-8. Mo motshamekong wa di-double le gone buang ba tswelela ka go tsabakela ba gapa motshameko wa ntlha le wa bobedi ka 2-1 pele wa boraro o ba tswa ka phatlha tsa menwana thebephatswa ba o fenya ka 2-1. Kwa bofelong buang ba fenya di-doubles ka 5-4. Captain wa buang Dintle Ithuteng o na supa fa itumeletse tshameko ya setlhopha sa gagwe. All in all gompieno ke bua ka game ya gompieno ke ka re game ya gompieno ne re tile game all my players they were on toes leaking hela yote hela tota gompieno ga ra performance na le di new players ne re le ka go dira di combination hale la hale go bona gore season e tang go tabe re ka nna yang mo letlhakoreng le lengwe captain wa Thebephatswa Ndina Phaza Mkhuswa o amanya tatlhegelo ya bone le go tlhoka go ikatisa sentle. We had a lack of training during this week. Bangwe ba ne ba tshwaregile ka mabaka a ditiro bangwe ba le ba nna kgakala le kwa re trainelang teng. The play we are not doing good tota re palwa ke go tswa looking at our season ka re tsamaya ka teng mo seasoning re simolotse sentle mo tsamayong ya season ha ila gare re simola re nna le downfall. Motshameki yo ga isitse moitshupi Somile o tshamekile bontle go thusa setlhopha sa buang go ka fenya. Yes, ke itumetse gore ke okele man of the match even though ne re borela re le bantsi. I think we are about 3 but from the same team mo go supeng hela gore buang team ya gola the buang team. Yes, ga dira sentence this season position e re mo go yone tota ga se aro usually top 4 ke one go tshamekela teng. Setlhopha sa Thebephatswa jaanong se saletswe ke motshameko wa bofelo kgatlhanong le sa jwaneng. Phoshaolope Mlilo, BTV Sport, Gaborone. Ditlhopha tsa Gaborone United le Mochudi Center Chiefs di tshamekile maleka a lefela setlhopha mo motshameko wa FNB Premiership o neng o tshamekelwa kwa Gaborone United Stadium mo phirimaneng ya Maabane. Re bone mahlasedi a motshameko o. For tshotsa dino di le thataro pere bone Tafi wa gore ga ba motshala ka leshala ba go batla jalo skilo baruti batiri ya magose ka bona Monteno sa gata ya tshameka tswela pele ba ile mo go skilo gape simolla go ka botsa dipotso jalo the great and the fearless ba romela mo karolo nyekotsi. That other chance. Perbone, Mutusi, Johnson. Saved by the crossbar. Bona Lebuditile. Paponda. Shaking Lebu. Potoko CCTV.
ga la ba akanya gape ka tshameka le Johnson o romela mo karolong ya kotsi Messi thula ka tlhogo ko morago bona phisa motho o digile motho wa go reng ha re tirele mositwane a ba re ga e mo teng ke batla fantle ba ipeletsa ba the money machine gore kgwele e diregetse jalo mo teng a re mositwana ba re ke ne ke le gaufi ke bona jalo e le kontle ra go e bona ka motsamo e ketlile mme go ya ka nna ka tebo ya ntlha go ntha gore na le fela jalo mo godimo ga mola 1 and 2 ka dibuka tsa semolao emoting. It is a penalty monaga e so lebeletse ha ile gore e kutlwana mpolo ka gone ha o tsamaya dira this tackle a lete ya tlhatlhola ko morago jalo Harazem romela ko pele go taboga Chamba Hendrik Moyo 2 against 1 good play batla jalo Bennett poela mo go ene Chamba ba dumela ba magos mo Fokeng wa go romela mo karolong ya kotsi tlhogo feta go thoko maiteko ga khotsa phuti. Lucas, we create many chances, only when we didn't, penetration was not effective, but we go to 1 point, but we wanted 3 points. We could see the ambition was 3 points. So for me, it's fine. We'll go back then and work again, and then we'll see what will happen. Very good game from us. Also, the opponent was very good. Very difficult game, to be honest. A game of few chances. Because one will think and will say that tactically both teams, I thought they did their assignments very well. Mozara Sudi wela fela ka tseleng jalo di kgantsa rona sa metshameko menalo yana tla ba re kopana gape kgante jana fela kgaitsira ke go lebile sa moka o eme sentla gore ga kola tseneng di go ga kwa pele. Bathusi ba eteledipele ba mafatshe a Zimbabwe, Namibia, Eswatini ba etela Tautona Advocate Dumaboko. Matlhophelo a tswalwa kwa kgaolong ya Kgalagadi South. Fa mo go metshameko wa monogai wa tennis Ntungamili Raguin e le ene mampudi wa kgaisano ya ITF World Tennis Junior Tour J100. Wetso na kwa bosipane re go sa re tshelela ka la batepola pi ba latela ka semo sa bosa maragonyana di kgantsa shi di latela.